Bundan 3-4 yıl elek Şilebe ülkesinden Milena Ziyadinova degan bizning bir yazılışımız. Bizga bir kishi yoza başladı. Özünün simpatiyasini bilgire başladı. İcatımız bilen kızıksına jırlarımızını jırlap koya şulayıq. Kalyaskada gımır boyu. Hem o nişiktir lentamızda kelip çığa Instagram'da. Quyosh balqıgan şekilli bola. Anı qaybir kişi anlap da bitmeyindi. Qaybir kişi seyirsine. Lakin men özüm şundayrak bolanga göre nişiktir anı şul hatip öz ettim. Hem ol Şilebe ülkesinin zakryty город diler bitel sekretni propusk bilen gene kirte turgan bir şaharında yaşap gımır ete bugünküsükünde. Anın zor hıyalı indi Qozonga kelip Qozon sahnasında çıkış yasa. O mine şul şaharda yaşap da Milena iki jır yazdır studiyalarga barıp jır yazdırga ülgürgen. Görürsün nişik tırışlık neydi icatqa qarata hürmet kişinin tırışlığı buldurası keliyor. Qozonga keliyor zor hıyalı sahnada çıkış yasa zor hıyalı hem biz anın bu hıyalın bugün şınga aşırdık. Qozon şaharına konak itip şakırıp binayındalar bir atına boyu. Konak buldular hem en zor hıyallarının birisi. Sahnede çıkış yasavının şahitleri buluruz aldığı mezgillerde. Karşılığız Milena Ziyadinova. Muziko. Sahne seniki. Qara kızılısız ay cemaat. Milena bu söz gurular bu kol şabalar sana senin enin Dilar hanımga ura. Rahmet. Milena senin bilen ertagın bir köp yıllar gımır boyu şulay. Gün sayın aralaşabız, gün sayın Instagram'da yazışabız, video zanıklar yasıyoruz zanın bilen. Men anga singlim deyim, ol mena abay rahmet diye her vakitte da şulay rahmetli bulup bir-birimizni podдержать etip yaşayıp minamızı da şundan indan haydi olayım. Rahmet! Milena zatabız. Alarga sahnege yol yarıp çığı ağır elbette. Lakin alar özlerinin ijatka şunday umtuluları bilen, ücretlikleri bilen barbar ayrılıp duralar. Hem alar jir yüzünden gımırın tikke uzdırıp boşka uzdırgan iki ayağında atlap yürgen kayıbır selamet kişilerden küpke selametrek. Bundan 3-4 yıl elek Şilebe ülkesinden Milena Ziyadinova degan bizning bir yazılışımız. Bizga bir kishi yoza başladı. Özünün simpatiyasini bilgire başladı. İcatımız bilen kızıksına jırlarımızını jırlap koya şulayıq. Kalyaskada gımır boyu. Hem o nişiktir lentamızda kelip çığa Instagram'da. Quyosh balqıgan şekilli bola. Anı qaybir kişi anlap da bitmeyindi. Qaybir kişi seyirsine. Lakin men özüm şundayrak bolanga göre nişiktir anı şul hatip öz ettim. Hem ol Şilebe ülkesinin
Закрытый город диләр бит әле секретный, пропуск белән генә кертә торган бер шәһәрендә яшәп гомер итә бүгенгесе көндә. Аның зур хыялы инде Казанга килеп, Казан сәхнәсендә чыгыш ясау. Ул менә шул шәһәрдә яшәп тә, Милена 2 җыр яздыр, студияларга барып җыр яздырга өлгергән. Күрәсезме, ничек тырышлык, нинди иҗатка карата хөрмәт кешенең тырышлыгы, булдырасы килүе. Казанга килү зур хыялы, сәхнәдә чыгыш ясау зур хыялы һәм без аның бу хыялын бүген чынга ашырдык. Казан шәһәренә кунак итеп чакырып, менә инде алар бер атна буе кунак булдылар һәм иң зур хыялларының берсе сәхнәдә чыгыш ясауының шаһитләре булырбыз алдагы мезгилләрдә. Каршылыгыз Милена Зияетдинова. Музыку! Сәхнә синеке. Милена Зияетдинова! Кабат зал басып алкышлый, карагыз әле сез, ай җәмәгать. Милена, бу сүз гырулар, бу кул чабулар сиңа, синең әниң Диләр ханымга. Ура! Рәхмәт! Милена саным, синең белән әле тагын бик күп еллар гомер буе шулай. Көн сайын аралашабыз, көн сайын Инстаграмда язышабыз, видео звоноклар ясыйбыз аның белән. Мин аңа сеңелем дим, ул миңа абый рәхмәт ди һәр вакытта да. Шулай рәхмәтле булып, бер-беребезне поддержать итеп яшәп минемсы да шундан инде иде алык. Рәхмәт, Милена затабыз. Аларга сәхнәгә юл ярып чыгу авыр әлбәттә. Ләкин алар үзләренең иҗатка шундый омтылулары белән, үҗәтлекләре белән барбыр аерылып торалар. Һәм алар җир йөзеннән гомерен тиккә уздырып, бушка уздырган, ике аягында атлап йөргән кайбер сәламәт кешеләрдән күпкә сәламәтрәк.